Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to Arsat Rayakan channel. Okay, ko ito niyan isabsil ko video baaho tutorial pag create page. Niya kasi mag-inbox si ako kang sa ingi pag hinang ko page niya. Okay, let's go guys. So, hello aman pag-start te, wang kape kam subscribe si Arsat Rayakan channel. Please subscribe, like, comment, and share for more updates. Click the notification para takite kayo mga video ko. Okay, let's start. Hello guys, magtag na kita mag-create page. So, ko ito ha Facebook account kita. Panuan kita mang sa inge pag hinang ko page. Sige, matawin niya. So, ko ito half page and then create always start. So, alin page ini ng example yakan vlogger. Tapos next may adjective kategory nun. Siyempre, personal blog. Tapos next, enter website. Kajari do kay yung mag-enter website. Press no hadya to si I don't have a website. Tapos next. Done! Okay, guys, I do. So, papihan mo binipakta profile or cover photo. Tapos, press done. So, ayan. Tapos, jari do isa pa-connect bisi WhatsApp. Create bihad dyan na phone number bin. So, hintay, agaron bi. Good na. So, ito next step kita. Edit profile or edit picture. Tapos, mag-invite na kayo friend. See? So, mag-invite kita. Connect mo si WhatsApp. Hindi na pinag-connect. So, mag-post na kayo. Click a welcome. Mag-post na kayo. Ayan, pwede na yan. Get it start. So, okay guys. Sa ilido, inshallah medyo di murado. Para si ka umay pakipanaw si akohin sa ilido pag hinangin.